ko mumeze neza aho muri hose, tukaba tugeze mu mwanya mwiza tubagezaho amakuru y'imikino tuba twabateguriye. Hanyuma rero aya makuru yacu uyu munsi akaza kwibanda by'umwihariko ku ikipe ya Rayonsports, dore ko ari ikipe ifite amakuru menshi agiye atandukanye. Hanyuma kandi turaza kwerekeza no mu ikipe ya APR FC, nayo ni ikipe ifite amakuru menshi agiye atandukanye aza kwibanda by'umwihariko ku mutoza Adil Mohamed ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR FC, ndetse tuze no kurebera hamwe amarushanwa cyangwa se imikino ya nyuma iri buze kuba uyu munsi, iri buze guhuza amakipe atandukanye arimo Rayonsports n'ikipe ya Kiyovusport ndetse n'ikipe ya Mukura FC igomba kuza gukina n'ikipe ya Musanze FC, ndetse n'andi makuru agiye atandukanye acaracara hano mu Rwanda. Reka dufate akaruhuko gatoya tuze duhera mu ikipe ya Rayonsports turebera hamwe ibya Rwatubyaye Abdul, ibya Eric Mbirizi ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye mu ikipe ya Rayonsports. Yes, reka dutangire amakuru yacu rero tuyatangirire hano mu Rwanda mu ikipe ya Rayonsports Gikundiro Isaro ry'Inyanza. Ni ikipe iba ifite amakuru menshi agiye atandukanye. Uyu munsi rero iyi kipe ifite umukino ukomeye igomba kuza gukina ku isaha y'isa 12 kuri stade Regional i Nyamirambo. Ni umukino rero uzaguhuza ikipe ya Rayonsports ndetse n'ikipe ya Kiyovusport. Ni umukino wa nyuma w'Agaciro Tournament Cup 2022. Rero ikipe ya Rayonsports nta kindi kivuga nuko uyu munsi iza gukina uyu mukino idafite uwo bita Rwatubyaye Abdul Kimoto. Uyu ni umusore wagize ikibazo cy'imvune ubwo bari mu myitozo, biza gutuma uyu musore atabasha gukina umukino w'ikipe ya Musanze FC. Gusa hari amakuru avuga yuko Rwatubyaye Abdul yasabye umutoza Haringingo Francis Christian yuko yamureka ntakine match ya Musanze, ahubwo ngo akazabasha gukina match ya nyuma final. Ariko benshi bemeza yuko uyu musore afite ikibazo cy'imvune cyangwa se yaba yarihutishijwe kuza mu kibuga mu ikipe ya Rayonsports nyuma yuko yari amaze season yose atabasha gukandagira mu kibuga. Ariko nyuma yuko ageze mu ikipe ya Rayonsports akaza guhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, yaje gukina umukino w'ikipe y'igihugu ya Ethiopia. Nyuma y'uwo mukino umutoza Haringingo Francis Christian yatangiye kumugirira icyizere cyo kubanza mu kibuga. Gusa mu minsi itambutse nibwo uyu musore yaje kugira kanoke, ariko bitangazwa yuko aho uyu musore yavunitse atari ku mvune bari baramubaze. Hanyuma rero uyu munsi gitezwe ko Rwatubyaye Abdul amahirwe menshi ashobora kuza kutabanza mu kibuga cyangwa se n'ubundi akaza kubanzamo. Hanyuma kandi uwo bita Mbirizi Eric, uyu nawe ni umusore ukomeye cyane mu ikipe ya Rayonsports. Ni umusore wuje muri ikipe muri iyi sezo avuye mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma kandi uyu nguyu Mbirizi Eric nta kintu kivugwa nuko ku mukino w'ikipe ya Musanze nawe ni umwe mu basore bakimenye, ariko nawe yakinnye ari ku bishinge cyangwa se bamuteye ibishinge. Hanyuma yo nawe yaje kugira ikibazo mu myitozo, byagaragara ko mu mukino ikipe ya Musanze n'ubundi ntabwo yakinaga yitanga neza. Abenshi bati si uyu munsi uyu musore ari buze gukina cyangwa ntago ari buze gukina. Abenshi bati se uyu musore ko ashaka guhura na bagenzi be barimo Abedi Bigirimana na Ismail Pichu, aba basore bagenzi be b'Abarundi. Twari kureba umukino mwiza hagati y'izi mediane zombi, ariko no gutegereza tukareba niba bita Eric Mbirizi ari buze kubanza mu kibuga nyuma yuko ku mukino w'ikipe ya Musanze n'ubundi byagaragara ko yakinaga ariko yigengesera mu buryo bukomeye cyane, ntago
yajyaga muri Dore neza nk'umukinnyi uri ifiti. Hanyuma kandi ikipe ya Rayonsports ntago iri buze kuba ifite kapiteni wayo wungirije Ndizeye Samuel. Uyu nguyu nawe yagize ikibazo cy'urutugu ku mukino w'ikipe ya Musanze, ntago yabashije kuboneka, yabashije gusoza uyu mukino, byaje gutuma ava mu kibuga. Rero uyu we n'umwe mu basura bataza kugaragara ku uyu mukino w'ikipe ya Musanze ya Kiyovusport, kuko nawe yagize ikibazo cy'imvune. Byumvikane ko ikipe ya Rayonsports ifite icyuho gikomeye cyane mu mutima wa defense. Ubwo ibyo biraza gutuma ikipe ya Rayonsports ishobora gukinisha Mitima Isaac mu mutima wa defense, ndetse Mutima Isaac mu mutima wa defense. Byumvikane ko ashobora kuza gufatanya na Eric Ngendahimana. Byumvikane ko ari defense itamenyeranye, kuko n'ubundi Rayonsports yatangiye ikinisho bita Rwatubyaye Abdul Kimoto ndetse na Ndizeye Samuel. Rimwe na rimwe Rwatubyaye yaba atabonetse, Ndizeye Samuel akakina na Mitima Isaac. Kuva rero Ndizeye Samuel nawe adahari, Rwatubyaye Abdul adahari, ubwo nta kundi ni Mitima Isaac ndetse na Ngendahimana Eric. Ni defense igiye gukinana bwa mbere. Byivugana ko Rayonsports ifite ikibazo mu mutima wa defense. Hanyuma kandi ikipe biragoye ko uwo bita Musa Kamara yaza kubanza mu kibuga. Uyu ni umusore nawe ukomeje guhura n'ikibazo cya fitness mu ikipe ya Rayonsports. Benshi bamushinja yuko afite umubyibuho ukabije. Uyu mubyibuho ukabije rero mu ikipe ya Rayonsports watumye uyu nguyu ajya hanze cyangwa se atajya abasha gukina imikino imwe n'imwe y'ikipe ya Rayonsports. Benshi batangiye kuvuga yuko n'ubundi ikipe ya Rayonsports ishobora kuba ahangaha naho yarahiye kuri Musa Kamara. Hanyuma kandi ikipe ya Kiyovusport yo ikipe ya Kiyovusport imeze neza, uretse doubt bafite ku musore wayo Kanyarwanda ashobora kuba ataza kugaragara mu kibuga nyuma y'uko ku mukino umukura yaje kugira ikibazo nawe akajyanwa muri ambulance. Ariko benshi bemeza yuko nawe ari umwe mu basore bashobora kuza kutabanza mu kibuga. Ariko n'ubundi Kiyovusport yo ifite ikipe igaragara cyangwa ifite squad nini ku buryo itagira ikibazo icyo ari cyo cyose. Hanyuma twerekeje mu ikipe ya APR FC. Umuyobozi w'ikipe ya APR FC Bwana Major cyangwa Bwana Generali Mubaraka Muganga ku munsi w'ejo akaba yaratanze ubutumwa yageneye abakunzi b'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga APR FC. Hanyuma rero ubu butumwa bwari bukubiyemo kwisegura ku bafana b'ikipe ya APR FC nyuma y'uko ikipe ku munsi wo kuwa gatandatu, ku munsi wo kuwa gatanu yatsindwaga n'ikipe ya Bugesera FC ibitego 2-1. Hanyuma rero Mubaraka Muganga akaba yariseguye ku bafana b'ikipe ya APR FC yuko bababajwe nabo nuko iyi kipe itari kwitwara neza, ariko ngo mu minsi iri buze bari buje gushakira hamwe igisubizo cy'ibibazo byose APR FC ifite. Hanyuma rero benshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda bahise bibaza ibibazo byinshi bati ese ni ibihe bisubizo koko ikipe ya APR FC igiye gushaka kugira ngo ibashe kubona intsinzi mu mikino iri imbere. Ibibaye nyuma y'uko uyu umuyobozi w'ikipe ya APR FC ku mukino w'ikipe ya Bugesera, ikipe yatsindiwe mu maso yiwe dore ko yari ari kuri stade. Nyuma y'uko ari umuyobozi ubu ngubu inshingano ze usigaye uzikorera mu ntara y'Amajyaruguru, rimwe na rimwe imikino y'ikipe ya APR FC ntago ajya ayireba. Nyuma rero ku munsi wo kuwa gatandatu akaba yaratsinzwe n'ikipe ya Bugesera yibereye kuri stade. Ibi ngibi bibaye nyuma y'uko ikipe ya APR FC kubona amanota 3 ku ikipe ya Rwamagana byabaye inkuru y'igitangaza cyangwa se byabaye mu buryo bugoranye cyane. Hanyuma ibi ngibi byose rero bikaba biri kugaruka ku mutoza Adil Mohamed, aho benshi bavuga yuko ikipe n'ubundi yatwaye shampiyona 3 ziheruka ariyo kipe afite, ahubwo benshi bibaza impamvu ikipe itari kwitwara neza.
ikipe ya APR FC yagiye ihura n'ibibazo bigiye bitandukanye muri squad yayo nyuma y'uko abenshi mu bakinnyi bayo bagiye bashinjwa ikibazo cya discipline ngahagarikwa, ariko usubiye inyuma cyangwa se ugasesengura neza usanga ihagarikwa rya bamwe mu bakinnyi ikipe ya APR FC ryabaga ryagizwemo uruhare n'umutoza Adil Mohamed, ku buryo byagiye biteza umwuka mubi mu bakinnyi b'ikipe ya APR FC. Binavugwa yuko ikipe ya APR FC bamwe mu bakinnyi bose ngo batishimiye umutoza Adil Mohamed, ku buryo ngo nyuma y'uko ikipe isezerewe n'ikipe ya Monastiri hirya y'amarido bamwe mu bakinnyi b'ikipe ya APR FC bagiye bavuga yuko batishimiye imipangire y'umutoza Adil Mohamed ku bijyanye n'umukino bakinnye na US Monastiri. Ni ugutegera tukareba icyo APR FC igomba gukora, gusa hakeneye quick response mu ikipe ya APR FC kugira ngo iyi kipe igarurire icyizere abafana bayo bacitse ku kibuga mu buryo bugaragara cyane. Ikipe ya APR FC ntago abafana bayo kibabona ku kibuga nk'uko mbere babaga bari ku kibuga. Hanyuma rero reka tubashimire mwese mukurikirana ibiganiro byacu, icyo tuba tubasaba no gukora subscribe, share and comment ku biganiro tuba twabateguriye.